ayuthi 500 kuma kaunti-ini ya Kilifi ni magunĩkĩte kumana na mũbango wa gĩthomo wa njĩra cia kĩrĩu na nĩguo gũkũhota kũmahotithia kũgĩa na mĩeke ya mawĩra kũgerera nyenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ĩno Mũmbi Ndung'u, ayuthi magũthiĩ na mbere na gũthomithio gwa kahinda ka mĩeri 4 na nĩ gĩthomo gĩkĩ gĩkorwo gĩkĩmateithia na gũkamateithĩrĩria oro hamwe na gũkĩmathondekera mĩeke ya mawĩra. Hapa leo tumeweza kulaunch hii program ambapo tunapatia vijana 500 kutoka wadi mbalimbali huku Kilifi County scholarship. Wataweza kusoma kwa muda wa miezi 4. Tutawafundisha vitu vingi kuhusu digital skills ambapo baada yake wataweza kutumia hizo skills kutafuta riziki. Vijana wengi wamejoin kwa sababu kuna swala kubwa la ukosefu wa kazi. Na katika digital economy kuna nafasi nyingi. Ni vile tu unapata vijana wengi hawana maarifa kama haya. Ndio maana unaona vijana wengi wamejiandikisha kwa program kama hii. Kuna shida employment in Kenya, mostly ime affect my youth sana. So hii program vijana watapata the necessary skills waweze kujitafutia nafasi za ajira katika the digital world na waweze kujitegemea at least in one way at a certain percentage tutakuwa tumesolve hiyo problem ya unemployment in youth.